Siyabingelela abathandekayo egameni elihle neliphakeme lomfeli wethu Jesu Kristu. Amen. Bathandekayo sisaqala kule nkonzo yabasha. Ngicela sithandaze. Ungcwele uNkulunkulu wethu Jehova wemikhosi, siyabonga kakhulu Nkosi kusigcina kuze kube lesi sikhathi. Dumo lonke Nkosi malusekuwe lukufanele lungolwakho. Mani ubongeka, mani udumiseka. Siyacela isibusiso sakho Nkosi sisaqala lenkonzo. Sicela ube phakathi kwethu, sicela uyiphathe ngoba wena okuphethwe kuwe kunempumelelo, kunamandla. NgoJesu wayefundisa kodwa hayi njengabafundi nababhali, wayefundisa njengonamandla ngoba into yakhe inamandla kunezabantu. Siyabonga Nkosi, sibusise egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Singakalitholi izwi lenkosi, ngicela ukukhipha lezaziso bathandekayo egameni lika Jesu. uNkulunkulu emhle, nizoyibona i-account number yasenkonzweni esikuyona nenisinceda ngayo bazalwane bami, nifake iminikelo ngoba zonke lezi zinto zidinga imali. Nizoyibona soyiveza khona manje lapha ku screen. But ngicela ukusho lokhu. 1 ngoLwesihlanu mhla ka-10 sizoba nenkonzo yamazwi ayisikhombisa asho uJesu esiphambanweni. Imele ke inkonzo yephasika izophuma ke yona ku1 KZN TV ngapha 7 ntambama, ngapha 7 to 8. Siyanicela kakhulu kodwa okunye ngizokubhala lapha kuma WhatsApp group sikumemezele kahle. Mhla ka-10 of April 2020 there will be 7 saying of Jesus on the cross at 19:30 to 20 hours. 2 kanti emini ngalo lwesihlanu futhi soba nayo inkonzo ngo1 o'clock intshumayelo nje eqondene nephasika bathandekayo. On Sunday the 12th April 2020 izoba khona inkonzo ezongena ku1 KZN ngo4 ntambama 16 hours to 6:30. Siyacela kakhulu kodwa okunye ke ngizonibhalela njalo koma WhatsApp group ethu sizozikhipha lezaziso. Ningamangali manje ngakuzwanga lokho, but nje sicela ukusho ukuthi sesosebenza kanye no1 KZN ezinye inkonzo zophuma khona as I've said before. Amen. Ngicela ke sibheke izwi lenkosi bathandekayo esikhathini sethu esincane singekho ngokusizwa inkosi ngoba sixhumane nabangcwele. Ngiyajabula futhi nokusho ukuthi njoba sishumayela la akuyibo bonke abasolundi but all over iyafika liyangena izwi likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyangena noma kuvali. Wangena enhlizweni zethu sivalekile, wangena ngaphakathi ngoba umakhulukudela. Izwi lenkosi namhlanje silithola encwadini kaMark chapter 5. Sifunda from verse 14 to 16. Sifunda from Amplified Bible. The version esiphethe Amplified. The herdsmen tending the pigs ran away and reported it in the city and in the country. And the people came to see what had happened. Verse 15. They came to Jesus and saw the man who had been demon-possessed sitting down, clothed and in his right mind. The man who had previously had the mob of demons, and they were frightened. Those who had sinned described in detail to the people what had happened to the demon-possessed man, and told them all about the pigs. Inkosi ayibusiswe ukufundwa kwezwi layo. Masilibonge izwi likaNkulunkulu liphilile, liphilisa thina uqobo, lihlambulukisa umphefumulo wethu. Njengamanzi abandayo emphefumulweni omileyo, lilungele kuyala nokusola nokuqondisa ukuze abangcwele bapheliswe emsebenzini wokukhonza. Siyabonga Nkosi, sibusise ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Kafishane bathandekayo, lapha sikhuluma ngendaba kaJesu. uJesu lithi iBhayibheli wayehamba nabafundi bakhe
amabhayibheli esiZulu etolwandle alawo esilungu athi kwi-lake ukusho ukuthi echibini elikhulu bahamba bathi mabefika kule ndawo bahlangatshezwa indoda bahlangatshezwa insizwa lensizwa kule ndawo mayi behlangabezana nayo ye amadimona kuyo ngoba uswa lapho ethi Jesu ubani igama lakho abeselisho athi baselithi lichaza ukuthi leli gama sihlangane sonke we are mob of demons sihlangane kulomuntu lo muntu wayeboshwa lo muntu wayehamba ekhaya ahlale emathuneni aziklebhule azisike ngamatshe azisike ngomesi nayo yonke into ekhala ehlewula bembopha amaketanga bembopha ngozankosi enqamla yonke into engena kubambeka engakwazi ukukontroleka behlulekile umloku uJesu mayesehla ke lapha ke kuleli chibe elikhulu esikebheni wahlangatshezwa le ndoda yakhuluma ngalamadimoni ufunani kithi ungakabi isikhathi Jesu indodana kaNkulunkulu ophezukonke ngoba amadimoni ayazi amadimoni ayabona amadimoni ayamazi umuntu oyingozi kuwona uJesu wakhuza wathi phumani kuye moya omubi phuma kuye alwa lamadimoni uJesu washo kaningi azamncenga ukuba ayengawakhipheli obala nje kodwa wakhiphe ngoba kuthiwa kunezingulube eziningi ezazihlabile lapho ziwu2000 amncenga ukuthi angene kuwo lamadimoni ngoba amadimoni awaphili emoyeni nje kodwa aphile egazini asuka amadimoni naye ephethe abazalwane ngayinhlobonhlobo uzwa mabefakaza ukuthi bavelaphi ngoba singabazalwane nje sivela kude iningi izinto esazikhona kwafika izwi lenkosi yadudula impimbo omnyama ayiphelanga ayifanga yangena kwabanye lokho kwakusibambile kusababambile abanye ngoba kuyaphila umthetho wakho kuphila enyameni yabantu lamadimoni kamncenga athi sicela angabakhiphele obala kodwa wafake ingulubeni nangempela uJesu wanikeza permission was granted ukuthi angene kulezi ngulube ngene ingulubeni amadimoni zabaleka ingulube zagulugudela emaweni zawuphoseka echibini zacwila zonke babaleka belusi mabebaleka belusi beyobika emakhaya beyobika kubo bonke abantu ukuthi hey nasi simanga ingulube seyiphoseke zonke kukhona umuntu lapha othandazayo ukhipha yonke le bazalwane abantu abasha nakule mihla bangenwe imimoya enhlobonhlobo eminye abahambisa emakhaya abanye abekho emakhaya eminye benza abahambe enqunu eminye basemajele nqaba abantu abasha baboshiwe eminye yabagangisa babulala abantu bathatha izinto zabantu kukhona abantshontsha imoto kukhona abantshontsha imali zabantu kukhona khona yonke uhlobo amadimoni akwibo imimoya basebenzayo until kufike onamandla phe kwale mimoya ebangene asilamlela asilekelele esithandaza sonke kumthandazo wethu ukuthi inkosi selekelele nanti izwe lakithi insizwa zakithi zaphelela emajele izwe zakithi zaba emhambimi intombi zakithi imadodakazi ethi amahle nafundile ayemhambimi ufica egcwele imjonto lamanye eganile engaganile esekhaya ngekho ekhaya wonke umuntu umhambuma imimoya bazalwane imimoya esaphunyulwa eyaphuma kithi thina esikholwayo ngoba nathi bese injalo izolo kodwa waqhamuka umlamleli isiqhwaga esikhulu our champion of champion our hero the man Christ Jesus ukufika kwakhe kwaba khona izinto eziphumayo abanye bethu namhlanje they sing hallelujah they are cruising in life ngoba khona wafika kwabalamlela umalamlela omkhulu indoda yaseCalvary indoda enqoba ukufa yanqoba ithuna umthandazo wethu ukuthi inkosi
hambela ulusha lwethu esweni lakithi ngoba noma lingalihle kangaka kuthiwe sibuswa i-democracy so called democracy. What is democracy? It's a government of the people, it's a will of the people. But noma kunjalo basahluphekile ngoba imoya ikhishwa idemocracy, imoya ikhishwa uJesu, ikhishwa indoda yaseCalvary. Umuntu engahlangananga noJesu kunemimoya engamhlalisa ekhaya ophileyo. Le ndoda yayihlala emathuneni, cabanga umuntu ehlale endaweni ekungcwatshwe khona abantu asebafa, hlale khona engesehlule bonke, engabambeki, engakwazi ukubambeka. Kodwa safika isiqhwaga sasezulwini, sathi moya ongcolileyo uphuma kuye, waphuma kuye. Nanti ke ivesi esishumayela phezu kwalo bathandekayo bami, uverse 15. They came to Jesus and saw the man who had been demon possessed sitting down, clothed in his right frame of mind. The man who had previously had the mob of demons, and they were frightened. Besaba ukuthi umuntu obe uhlanya ngehlanya engenwe lemoya emezisa yonke into. Mase befika bamfica usese odeni, bamfica usegqokile, usesemqondweni opheleleyo. Awu Nkosi buyisa umqondo opheleleyo kuloya mfana nakuleya ntombazane. Awu sihawukele Nkosi, mthandazo wethu siyathandaza Jesu. Esesengqondweni, clothed in his right frame of mind. Buyisa umqondo wabo, ngeke baphume ejele umqondo wabo ungabuyile. Ngeke bagqoke amadimoni engaphumile. Ubabona nje noma ngabakhipha ngeparole, uthi hayi bathola ushwele, babuyela ngoba abekho ku right frame of their minds. Umunye umuntu obuyisela umuntu endaweni yakhe, a man Christ Jesus. Le ndoda uma siyethula thina sahlangana nayo, iyokusiza mfana wami, iyokusiza ntombi yami, iyokwenza umuntu, iyolala uphumule, uyoba sekuphumuleni ungekhona edlangubo, uyoba sekuphumuleni, uyoba umuntu ophumule, udibane nokuthula, ukuthula okuphilayo ongena kubantu kubanikeza ukuthula, kubanikeza ukuphila, babe nakho ukuchichima. Le ndoda ukuhlangana kwayo, yahlangana le ndoda ihlala emathuneni. Le ndoda ingasizini ukuthi igama lawo ubani, inamandla ephula kwasani ngoba abantu abangenwa amadimoni isimanga behlula wonke umuntu. Uma ukuthiwa nje limvukile umuntu angayivala yonke le section, ayivale kungamuntu, avale kwasana, asiwe namaphoyisa amazi ukuthi ngeke aboshwe iphoyisa elilodwa, ufuna kuphume inqina izomkanka, imkanka ngeyibhamu nakhona ngoba ungenwe umoya, umoya wonya, umoya kumcekela phansi, umoya ukuthi angabilutho, umoya omfuna engelutho, ongavuki umuntu. Kanti uJesu wethu, awu Nkosi yami, usifuna siphilile, ufuna kuvuka imizi yobaba, ufuna amadodakazi ethu akhule nawo. Umthetho wakhe umuntu we-development. uJesu uyakhulisa, uSathane uyanciphisa. uJesu umbango wakhe uthi umuntu akabe utho, uSathane inhloso yakhe ukuthi umuntu angabe lutho. Hambe nqunu ahlale emathuneni, azidingise, abhunguke, enze yonke into. But praise the Lord ukuthi le ndoda yahlangana noJesu ngelinye ilanga. Kuthiwa ke those who had seen it described in details to the people what had happened. Bamchazela ukusuka nokuhlala ukuthi kwenzekeni. Le ndoda kuthiwa bathi noma sebefika laba bantu, they were not concerned ngendaba yokuphila kwalomuntu, babe concerned ngomnotho wawo ngoba ukuluza umnotho ongaka, ingulube eziwu-2000 zingene olwandle, zingene echibini zimize, kwakusho ukulahleka kubona komnotho wabo. Bamcela uJesu ukuthi move away ngoba uzosidalela inkinga enkulu. Kodwa noma ephilile umuntu, uJesu concerned ngokuphila komuntu ngoba kuyena ubiza imali enkulu umphefumulo womuntu. Lethi ke iBhayibheli le ndoda ayiphindanga yafuna ukuhlukana naye, yathi ngicela ukuhamba nani, ngijoin i-team, ngijoin i-crusade kaJesu, ngihambe naye. So ngathi lo muntu uma ngihlangane naye ongithulela umthwalo ongaka enguthwele ngena ukuphathiswa umuntu, kodwa uJesu wangibona wawesula. uJesu usimthwale ngabonwa umuntu engena kususwa umuntu. Wathi uJesu cha, ungahambi nathi, phindele ekhaya ubachazela ungakanani uNkulunkulu akwenzele khona.
ngoba abantu abahlangana nale ndoda banokukhuluma ngaphakathi banento nokuyichaza ukuhlangana kwabo nomsa wangifica apho umsa bantu abami sesithe ukukhula thina sesiqinaqinile umthandazo wethu uthi Jesu indodana kaMaria sihawukele Jesu indodana kaNkuluNkulu eselwe iyodwa have mercy on us nansi youth yethu nantu lusha lwethu liphelelo bala alomile lufana ngathi uflower bomile bafuna ukuphuza bafuna yonke into same time umuntu eqhamuka ufuna imoto ufuna into eziphezulu nje ingubo abayigqoka bafuna ingubo zamagama bengenalutho Nkosi yami bengakasebenzi into yabo nje phezulu kanti phela sithi thina step by step for you to succeed step by step don't musukufuna into ongakafiki kuzo thatha kancane sesikhulile thina sesingaka nje baningi okhisimuzi bedlula kusho khona njalo ukuthi empilweni kuba khona iprocess yokwenza izinto nokuqoqa izinto egameni lika Jesu manibusisa uNkulunkulu bazalwane umthandazo wethu uthi Jesu ndodana Jesu ndoda yaseCalvary Jesu ndoda namanxeba Jesu mlamleli womhlaba wonke sivelele Nkosi vela simakade vela somandla masithandaze siyabonga Nkosi egameni lika Jesu umhle wena wedwa uyaphila ngophilayo ungcwele ugcwele umsa ugcwele amandla ugcwele ukuphila ngena Nkosi yami kulaba bantwana bethu sihawukele silamlele ngegama lika Jesu elinamandla siyabonga kakhulu Nkosi udumo lonke emalise kuwe sisikelele nakulolu suku namhlanje wenzele ubuhle nokudunyiswa kwegama lika Jesu umsindisi wethu amen and amen amen.